clear tu zong zong te chi bai le ve kule zan rei noi David Silo hei hi chu pudar va kula ka ti ka thil ton khat pol tak ani tlat Congress sarkar lai tang to khan kalo David Silo ve ran to a article fra te mang khan ka aw ve a ka mol pui tam takin min hlut saka khati lai khan Congress lam hruai tu min be popa ramba ka an party veya asiam thana turkong min soi pui tu ka tong ngai lo tun ram zet zong zep na kemo an ming le ni na nen hian puan sakila Miss Walber zoram mangai hlek lo ka ni hialang ringamin ruling lam hruai tu ten min biak na ka dong nem ta hle mai MNFmo party dang hi chevek se tiril ru hi chunglam zara kalapungai lova ka soifo tuangin MNF Congress ZPM Chaber hi langchuak se ti du sakna in kazila ka fuya ka fak zok thina hei wang po hi ani ka ring tun MNF ministry a hian asa ke chek chu soilowila a hruai tu ko ma hian vui vaina anasa hle a hei hian an party an cheta veke ti na lam ni lovin opposition an ni laya thile thau pola chesuak thin te beisin ane na lerem ra hun clear vereng tu te an nol na sa hle ti hi a hre chiang jinga mi kani ka ring MLA fang pakhat phei chuan kabula mai chana nge englai point ban ka in beireng ati chuak hial ani MNF hun ton hi anamai lo hle a Chief Minister Bial lama ka thian pakhat min ril dan chuan Chief Minister Bial tia mai uan na tur pakhat ma kalna nei lo karen kan thim jing hle a covid a po ve bur kan la khon tluang zela party mi ni maila WhatsApp group vela po tran khona tur awang veo mai tin min ril bokani MNF hian hria se ka du chu an party ta na thanem ngaya be tu te hi thla thlam su se an ril ruana a party danga zuan em chu ti in an clear meka hun cha financial year thar kumtin basin an cleara mi poisa pu ka namru na kal thin te ril ru kha ana tak zet to ni campaign a thlabi te me uriak chuaka thingtlanga thahnem ngaya hun mang te kha an na lutuk to choron e ro in ti thar le mai mai hian a kai tho zo to lowang an ni hotel te hi chu ngai to ve tak tak te u ACDP cheng singa tivel mai mai ai chuan heng mi thahnem ngai te thoi dam hi party ta na poimo zo kani ka vui puina ani mai thei sarkar hun nga ka klumti a clear taka clear tu ten MLA ho PMGS wa in chu mai mai te kamru le zoram chana ten noi sang chung an thok rui rui mai hi neutral clear na ain MNF ta na be tu te mangang hian an thin lung a hliam fe zo kani PMGS wai tuan muang le fel hlel theu thewa tun ma a kan hnoi en kan chung en deutak Arunachal Pradesh sarkar malak dan hi izir ho tiangu ama sa in an sarkar chuan JE contractor anman mi a special investigation team andina du tokin ma an la theya an politician te rim anam phavelo kongchu komsing chu sisen kong hi kilometer somli point pathum panga thuiani a hemi ta na kongba ka leido tenen estimate za chu viable se somthum panga ani ti chuan contractor obangau chuan thokin an na tho dan dura ro man DPR ni mi lova na tho zo hun to apo na tho zo loba ka thilfel lo tam tak mu chu ani a NGO te chuan endik ringot lovin complaint the lutin an nor ta tet mai ni malak na chu Arunachal sarkar noya vigilance department chuan in soi thiam le in soi fi ringota mi pui hnem tum lovin special investigation team andina hei ba ka helai bel tu DC chuan nu chui tu te pui turin technical board adin rubok du to gin an chui ta a malak na po achak na ro e February ni som ni pariat khan helai bel tu PWDEE imo gi chu in nam noi number 1 ti in anman maka hemi nu hian he havil tu JE tobing ligo le contractor obangau te chu zir tomnical ta nili march sang ni som ni phani khan anman le ta bokani anni hian in soifiana laman van le a case file an ni zui hlom ani contractor hian assistant engineer chuan bill release nan sum tam tham tak aphuta heng zong department official mantrang ei zong hi
chui chuak vek lolo turin mangang takin asoi hlol mai bok hi man tura ti ani lain zun kong fel lo chuan lamin ainen kol ren rona an man zui ta thone mi rama chuan an ti tak tak zel NGO te hian governor hna po ziaka thelutin he case ngai ven tur le atul huna che chuak ve turin an nortel hial ane kan kong kan chan vo tur kan thatna tur liao tu te ni mo hausak pha nan an manga kan ti hlei thelo fo hi angai mo om tran khop mai an nia chuan sarkar na tok engineer ten eru kan tuma an man chuaka contractor in sumpek tura pui anga wangin DPR ngai poimo lovin na atho pha a ma se an vai tur don ta ane keinia chuan engineer dik tak tak te chu transfer long zel ni nan langa contractor dik tak po mi in an hatho dik lo wanga an man ngam lain contractor ni hlek lo mi license so a na tok te chu man mak tur an ni lain TV le YouTube lama an interview clear tur awma na tho zo huna tanga kumlia engruai thok lo chunga anin soithiam par na te chu kan NGO te chuan an thlir vel mai maya boruak arik laya na tho zo hun pel thui to takte laga chuan special investigation team din te chu khoilam hausa toite an soya thutlinga kan pom ani emang chu civil works khoi tura thiam na nei hlek lo license po nei lova na lian thok chezet te chuan za pa an nei lova tu te emo asiam lian tu te humtum rengin lansar an khel ngam zuya Delhi te el phalo ma ila Bihar than chona te kan politician ron mek te thlirin beise ngam lo ma ila mi puile NGO hian Arunachal Pradesh tak ngial hi chu kanel phave don lom ne